namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel I don't know, of course. Yeah, da ke vela mraka phanda man bene manga the president. Yeah, linga ta ke linga vele nazail. Yeah, even then very ke move ke ka mahlasela man. Lo ingata ke ngulinka na wasungove Mr. Post. Yeah, and then very key soka ke yaka section ya boy sevens versus Bishop Gilly Gilly. Then emakum vele ita ke etela heleker stylist. Yeah. So kasungu of course rate wanta march no hlamala mention almost that too. Hey, you should be la. You should penga ya Zail na Berman the president. I pull in shot. I think that I can reference afterwards. Let's go. Zail manje. Sure. I'm right. I'm forgetting me. Kungana notification na phone ya mina you beni mayingane yeka TikTok you beni mayingane has liked your post so unchaka yo post ya like you know and mara oh i video yango mali ya yena ngayichila liya tolweni ni post la Facebook na le TikTok say video liya yifika itrend la Facebook you got 40,000 views vanhu va ha kunyira vandzeni na sweswi vanhu va xeretela ni n'wi teka president la ka Facebook a vona video liya hikuva a nge vula ka nga yi vonaka swi kona sweswo a nga yi vonaka ni n'wi tegile yi karhi vanhu more than 100 and something ya vanhu va commentini more than 12 ya vanhu va yi sherini ti-reactions ti tsutsuma ngopfu ehenhla ti-views ti tsutsuma ngopfu ehenhla so i vona i yi vonile se but a ku yena yima video leyi a nga react ka yona ka Facebook kumbe a yi share hi ku futhi reaction a nga ri busy ngopfu hi yona just a share video leyi a ku yima ni yi landzaka ka TikTok hala ka a yi le ku trendeni ko ni fika ni yi like ko the president was so yini what are you doing like video leyi ka TikTok le ka ku vanhu va voni nkarhi ka yi trendeni kona utala ka Facebook la ufuka uyishare la ka page le ra wena uri na uma 617,000 followers why uma ishare la ka page le ra we ukoma ku at least watsaka leswi nga swi endla hi ngoma ya we ya 2018 ngoma ya khale pe so mani ku ya Zail ku tipengeleni sweswo hi swa normal but loko se ni ya cheka clip liya vele se ni nga yi veka kwalani ka background as mi swi twa kwalano hi fika hi kuma ku yo sa cina risimu ra murhanga phanda kwalano i risimu ra yona nga ku ri cinini kwalano so swi hetela swi twise ku ndeka hini hi Zail because loko se hi tlhe hi fika hi cheka la on Facebook a hi taggini kwala ntiyiso a hi taggini as mi swi vona kwala fika tsala ku ri pfukele ndlozi ri twa mpfula aku beni mayingani the president ni lamuleli a hi tag straight as you can see kwala loko hi ya ahansi lama swo ti-reactions hi voma 2.5 k as you can see ko swo comment tanga na mhaka na swo but hala a hi nga commentanga ka Facebook I think ku reacta maybe or maybe not ti tele tinani leti ni nga famba ngopfu la but I'm not sure hi sweswo but yeah obviously a hi sheriwangi ku hi swi swa complainaka hi swona comment ni ku yi vona I think a yi ta huma comment ti few ti comment leti 123 ti very few I think a ni ta yi vona so a yi commenta no comment so hey Zail kwate ngopfu with the narrative yo mranga phanda hi eka platform leyo ka yi nga trendanga clip leyi wo yi na tingana ka Facebook ndzi nga ni cheka na sweswo hi on Facebook a swona ku yi kumbe ma 42,000 yo hi ya reacta on TikTok and okay check on TikTok that video clip you wanna only 728 views loko hi cheka kwalano leswi n'wi kwatisa swinene Zail kwalano so swa twisiseka and ku cheka lama swo ku a yi trendanga this site a yi trendanga hali na ti-comment ko va tirhi loko ra yo comment hale na ta tlhela complain because hala hi trendanga and stuff like that as a swo loko yi fike yi like kwalawa leswi nga endlisa xona kwala and stuff like that mara we
ya 2018 ngoma leyi ya khale phela mina ni yi cina siku lera nxo vanhu vo tala va yi tlangile ngoma liya mara wena a wu lava ku komba appreciation nyana ku ri hanga mame ni vone video leyi n'wa yi cina a swi bohi swa ku byo endla nchumu just nje ku fika laha u yi share laha ka page ra wena va yi vona video liya vanhu va ta tsaka hinkwavo a wu lava ku yi share president ever since vanhu va le ka Munghana Lonene va tile ka wona ta ku kombela rivalele va ku ncenga va kota ku faka ti-award lembe leri wa yi cinca wa yi cinca wancinca futhi awaha kuyifrustane yini nabafana boye like video la ka TikTok emfuwa ka yibona na yibanga nokuphela kodwa ukhomenta la ka TikTok maybe lo comment ka TikTok followers ta wa ta yibona video ya for this is ufuka ufaka isha like ufaka so la ka Facebook la ngakuthenga ko la ngakuthenga ko ka uyibona video ungavulu ka uyibonanga singe ngithi na yana me wo beta ngato ayike share video ya Ya Shantata, não ia te complain as ali, ya Shantata, let's go. I am falling this year. President, oi como? Meno wonto ni kale ri brass. Mena we kale na kale ri brass. Since un advice au me ni tsika la nchara ko ne na chara jinam kar. Ni suga na chara jinam kar. So sin badi ta unene. Mara still na ku isara ma advice wa mara we lo ku endla video ni trend za ngoma ya we are share na we afana wa bizina meti ngoma ta meti ka Munghana Lonene ala ta ti tlangi la nginga nyana se wena ya na futhi semrivala yani mena u sala xivaka vatini ni rwanda ma ya phela me alfo an landzela wa role model ya mena ku alo president ma nga nyeni ka Munghana Lonene na mena ni nyeni se mena na mena buka i award na ku nominate in 2021 se na ku nominate va nominate ma ta ku ba mena landzela president ma nga ngo na ku share video ta ma nga share Xi blood u complain at them but hayi mina ni nga vula ku hayi crash out ya Zyle hayi yi valid mi rhanga phanda yi fike endli something namba yo comment swi ta antswa mina swi vona kha yi comment hambi ku ri ti-post wa manyangatsi so laha yi nga endleriwa swilo swikulukumba yi tlhe yi nga comment unless if mara okay mara on TikTok a ni yi swi voneni at least honvo a yi repostangi honvo every time mafika mi kuma ku yi repostini a ni ma swi toko hi le ka Master T at least a zama ku va hi va fenyana laniwa video leyi a yi tini ka kwani yi le ka 1.5 million views yi le ku trendeni hi laha ku reposta lani na ku cheka ni vona ku a yi repostangi na hi le ta 2 days ago hi vona a yi repostangi ya swa Zyle a kona mi rhanga phanda ya kona no kokwana Afrika va repostiwa na a yi repostangi no reposta mi rhanga phanda a kona hayi a kona swa twisiseka swa Zyle la swa twisiseka or maybe save na swo like yi like eza nga vula I think hi nga yi tracker down la hi nga yi kuma since ya ku like I'm not sure if swi ta huma na not sure mara ni swi ha ku like-iwa swa ri swikoku swa ti-like nkarhi wun'wana it depends ku munhu like a swilo swinjhani swi nga hi hlupha like 9 hours ago hi leyi like hi leyi wa yi kuma hi leyo yi like-ni ya leyi so ya kona hayi Zyle na swi twisisa la mara ku swi teta hayi yi n'wi hlamurini Zyle ka ti-comments a ni ti ku hi ta ku yini hi swona loko hi ta cheka la because hi fike hi vona yi fika yi kombisa ku ti dyondzisi ku ri a vuton'wini hi ngo kumi swilo hinkwaswo sesi wa mina yi te sesi wa yo mi rhanga phanda yi le ka savage mode ni kombela mi ni mention loko humelela swin'wana I think Zyle xi ya ku hlamuleni yi xi vitane sesi hi na ku a xi se swi vona a ku ta tika la ku ta tika xi ya vu yin'wana video xi ni vitana sesi mara hi buti wa mina ni kha ni ku landzelela so mara ni kha ni ku landzela so iya ni vitana sesi a ku ta tika leswi mi rhanga yi nga va kombisa swona ku swi wrong kona hayi it's wrong it's wrong kona hayi mi rhanga phanda it's very wrong mi so at least like zamini ku va celebrate hi risimu ra n'wina it's wrong na mi fika mi nga n'wi vitanangi sesi it's very wrong hi leswo so ku na the legendary Mahlasela laha mi ta mi kha mi yi tiva Mahlasela hi yin'wana ya ti-fans ta Benny Mayengani the president yi dume ngopfu hi risimu lera Mahlasela xi le ka nghovo loko hi kha yi performa vhele and stuff like that a xi ti rhandzela yena
murangaphandla xiyisa lexi hayi swo huwa yes we understand him vhele ku hi side ra yena vhele la and the popular one hi leyi video tli vo tala mi hi tivaka and stuff like that yo yi nga trenda swinene and stuff like that so no hlamala na mina laha mahlasela yi le ku trendeni swinene on TikTok swi vulaka video ku yi na huma 8,000 views as swi vonaka kwalano and ya ku postiwa yi siza yi va na siku na mina loko hlamula ku ndleka yini laniwa ku se mahlasela yi ngo ku nghena tinyimpi manjeni so hi twi ku ndleka yini la Master T let's go Makotiko ra pura n'wina Nigeria ya pura n'wina murangaphandla u le ku te hi le ngoma a tiko ya tura Mr. Post on point he lebelero ta tsutsumela Nigeria vafana tiko ra pura lembe le wa ri Nigeria wa ri tiko ra pura lembe le he so na munhu no hlomola ku a se ku ndleka yini hi mahlasela manjheni so yi ngo ngheka ti-beef man a yi be careful swi lava yi advise mahlasela ka ha ri nkarhi yi ta famba yi biwa man na ku va at least vanhu va vona hosi ngo Mr. Post ku ri no va nga teki mahlasela serious mantwisanyana va nga yi teki serious na loko maybe yo hetela yi chingini loko yes Mr. Post a swi tiva munhu wo ti kwatela yi nga teki mahlasela serious a ko va munhu njhe wo ti tlangela njhe a yi nga zi n'wi teka serious hambi loko u chinga hi swin'wana a yi relax hosi ngo Mr. Post so mahlasela hayi yi adviseni engetelo hayi yi adviseni mahlaselo ku yi nga ngheni ka ti-beef letiwa a yi nga ngheni mahlasela a yi nga ngheni hi leswo vhele ya ka ta boy sevenza na Bishop Giligili last time ka mi swi vonile yi n'wi endlele ti-video yi kha yi n'wi chavisa ya mi swi vona ku ku tika last time ka mahleketa so hayi boy sevenza i respondini mhaka leyi i video la mi nga se yi vona hikokwala ka channel kwale fa mi nga se yi vona ni okay hello boy sevenza Bengazi mi chavisela ni tshama ni chamunhu Bengazi mi chavisela ni tshama ni chamunhu ma yi rhandza attention phela loyi a hi mfundhisi loyi umfundhisi wena tata wa ximoya i mani hi ta kota ku mi landzela mfundhisi wa n'wina loyi a nga mkhuvula i mani mfundhisi wa n'wina hi ta kota ku mi joyina kereke hina hi la ku tiva sweswo ntsena ku tata wa n'wina wa ximoya i mani a ni n'wi mi ri mi bishop n'wina ku a bishop yi nga ta va na vuhlalu yi va na tinhunguvani yi va na miceka ku bishop a swi avanyisiwini ka xikwembu sweswo se mhaka yeleyo boy sevens hayi it's not backing off eka Giligili la na ku mhaka vhele already ndo yi hetisekeni le kahle in terms of ku twisa if it's like if it's possible ku va munhu a nga va muprofeta hala tlhelo a va nganga na video yi kokwala ka channel yi clarify wini fa mi nga se yi vona la kusuka between boy sevens na Gogo Ndlovu kasi video la mi nga se yi vona ni ta vekela link on top comment ti-answer ti kwala I think in overall swi va swi hetisekeni kwala so unfortunately a hi tiku ya hela ku nyimpi leyi ta za tlimbiwa boy sevens a nga twi na yena alright yeah I'm the very kid la like stylist kuna some great news of course about track yana liya vele ya huma ka mina lanu ya isungule mahlasela so can you guess ku nga ri ka number man on trending ka YouTube ya nghena kona yi le ku trending swinene track leyi le ku trending swi vulavulaka sweswo a hi yini ni vona ku ku ndleka yini hi chat le Master T huma ka mina a yi boni swinene a hi fambeni Master T ya vona ku yi trenda yi ri ka number manda let's go
Let's go in nalaviya vumbani ni nga yi ri ka number man as we speak yi nga yi ri ka number man so hi leswo loko fika hi search hi fika hi kuma ku boom yaleyo ka stylist i le ku trendeni kwalano i le ka number 29 on YouTube hayi mhaka kahle swinene so hi nga vula tani ku congratulations to him swi kahle swinene loko trendeni swinene loko ri stylist ku va a ri ka number 29 ho kambe na swi kota ku nghena la ndzeni ni kota ku vona ku yi streamiwa ngopfu kwini ku wina va mani ku wina va mani hambi hi veka ka 365 just yi kota ku hi komba data hinkwayo la okay swi ndli swona swi ndava swona but it's fine hi tirhise yaleyo 28 kwala yi right yaleyo so so in overall ku ya hi ti-streams ta le kere laniwa you can see ku ri in overall for now ti-streams ta yena ti ta ngopfu from Pretoria lo hi khe hi chekela in overall vona va streamaka ngopfu va Pretoria swa ku vatsonga ku mi tele ngopfu Pitori ne even then ku tela Soweto as mi swi vona kwalano ku tela Johannesburg ivi ku tela Polokwane mi ni hlamari Polokwane ka swi ku ndleka ni why Polokwane like how is it possible Polokwane yi fika ebagiyani or hi n'wi nga xikolweni maybe a TEF maybe kumbe xana because of hlangani straight laniwa man ku tala Germiston ku tala Sandton even then ku tala Giyani swa ni hlamarisa nyana Giyani a fika nga bohi Polokwane guys or ka hana vanhu Giyani ivi ku tala Cape Town so Cape Town yi be vo Malamulele swa ni hlamarisa nyana swin'wana a ridzi swa ni hlamarisa nyana then ku tala Benoni ku tala Malamulele Kempton Park Phalaborwa Thembiso why ku nga na vonkovano Moha network ku tala Midrand and then Thohoyandou that's a good one I did not see that coming and stuff like that so leswo congratulations to lekere hayi loko tirheni for I blind kona I blind it's a fake kahle umaka hina hi leswo loko ri amukeza subscribe kombela mi tika subscribe